twongeye kubaha ikaze ku makuru mashya TV, mudahwema kugaragariza ko mukunda tubagezaho amakuru y'ibiri kubera muri Ukraine. Kugeza ubu inzego z'ubutasi z'Ubwongereza zemeje ko ingabo z'Uburusiya zikomeje kwigarura imijyi myinshi mu burasirazuba bwa Ukraine, ndetse nyuma yo gufata umujyi wa Lysychansk mu gace ka Luhansk zirimo kwerekeza mu mujyi wa Siversk muri Donetsk. Minisiteri y'ingabo y'icyo gihugu yemeje ko Uburusiya burimo gutera ibisasu byinshi, ari nako zigira imbere zifungura amayira agana mu mijyi ya Sloviansk na Kramatorsk. Izi ngabo ngo zamaze gusatira umujyi wa Siversk, ndetse ngo nyuma yo kwigarurira byuzuye hazakurikiraho wa Bakhmut. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.